uwatafute waliopotea, na ukisha kuwaleta wasogelee kila leo, uwaimarishe, wafanyishie maadhimisho, mafundisho ya Kikristo. Utakuwa umewaleta kwa Bwana. Pigia Yesu mkono. Ngapi tunafanya hivyo? Tate, ungali unafanya vile vile ulikuwa unafanya kule Kongwe. Ungali unalifanya. Miguu ilishaacha kuruka. Tate sasa tuko tunapiganisha. Na sasa mtasoma katika Acte 4:32. Biblia inatuonyesha ya kuwa ingawa huyu anatenda vile, ana imani kwa Yesu, anasoma Biblia, anakwenda kuhubiri na anaimarisha imani ya wale wengine, tukiwa pamoja tunafanya kundi, tunakuwa nyumba ya watakatifu, na hiyo tunafanya kuwa kanisa ambalo tunaliona ili tunaona. Mama, kanisa ni nini? Niulize tena. Kanisa kwa nini? Kama nasema kanisa ile wewe. Unapokuwa wewe unasoma Biblia na kila leo utakutana unaimizwa. Hivi tumeambiwa nenda uwatafute wengine walete kwa Yesu. Ngoja wazee kule na waone kitu. Acha niwapatie ili wewe ni wewe na mimi na pastor tunaweza sana. Ni ile kanisa la Nyawera. Si hili jengo tunaona. Si hili jengo. Lakini Mheshimiwa Askofu kwa kusema tupate kuelewa vizuri analinganisha kanisa na jengo. Na sasa tuone hapa. Imani yetu sisi wote kwa Yesu Kristo inafanya msingi wa kanisa. Ingawa mimi naamini Yesu Kristo, wewe unaamini, mchungaji Samuel anaamini, na tukiamini Yesu tunakuwa na msingi na tunajenga ile kanisa la Nyawera juu ya msingi wa Yesu Kristo. Donc tuimizane kuamini Yesu. Tusije kuimba kwaya na tunarudia na tusiimizane. Anayegombana magharibi tunamwacha vile, anayegombana hafati misingi ya Yesu. Anayeenda kuiba hafati misingi ya Yesu. Ni sharti tupate fursa ya kumwambia tuamini alilosema Yesu. Ni yeye jiwe la msingi. Tukijenga juu yake tutaamini. Na tukiona kanisa la zamani walijenga juu ya nini na nini na nini, tuko katika somo. Kanisa la zamani walijenga juu ya nini? Tuone kama tunawaiga. Naye atatuambia kwa majibu. Hii kanisa la